asamagacho Auru Towers Milongoli Tangani Mbarabali na AM Taylor Kose ebengi ya Kenya Women Kimya obunchi libua ona Getembe TV rero Getembe Television Network Ikeneke unga Kia Mamagusi. Marago vengi ya umwancho murigirire wa Getembe TV waireo ya karibu sana ikionga nechinse komecha bono maragoba lituko lietichi gatatu lituko lya Eid al-Adha ilio otogendete kukuganere hosenkorengia nimbuya ligendete kukoira ase ababwatani bedini ya Islamu wagenderete kolichengira karibu sana Rieta Matilda Obaigwa Nyawoke ven korwa ase bimanyerero karibu na ikiraongo chaka nengana yo ya ababwatani bedini ya Islamu nigobono litukoria rero banyari gusangirikana ase chinsemo cyo gusasima au hime yense ya Kenya na nigo babire bakolichengira litukeri gose nigo bagendete guchengira litukeriga wetrase okwerwa amasabo yengencho amasabo yokoyanana ebingwanso nekerobono banyari gusaba obotoereru imensi ya Kenya anamono chinga kechiga siasa entindi egenderete kwanekiwa kero basabire umorembe no toereru. Nyama watakazochinja wagawanywe kwa mafungu matatu. Fungu la nyumbani, fungu la kwa maskini wasiojiweza wahitaji, na fungu kwa majirani. Na vile vile tutumie fursa hii ya sikukuu kuliombea taifa letu, kuliombea amani, kuliombea upendo, kuliombea ushikamano, kuliombea utangamano, ili Mwenyezi Mungu azidi kutubariki kama Wakenya. Vile vile ni kuwaasa wanasiasa katika matumizi mazima ya ndimi zao, watumie maneno ya busara, maneno ya hekima, maneno ambayo kwamba hayatoleta chuki miongoni mwa Wakenya. Ni mapema sana, bado mwaka mzima kufika time ya kura, lakini kauli za viongozi ni muhimu sana. Pale ambapo kwamba ni kauli za chuki, kauli za kuchocheana, kauli za ukabila, kauli ambazo kwamba zinaweza kuleta fitna, na wasihi. Na mimi najikumbusha mwenyewe roho yangu na nafsi yangu nisiweze kuteleza, na nashukuru Mwenyezi Mungu, lakini nawasihi na wengine tusitelezeni katika kauli ambazo kwamba zinaweza kutugawanya. Na ningelipenda kutoa nasaha kwa vijana na viongozi. Vijana msitumiwe vibaya na viongozi katika wakati huu ambapo tuelekea katika siasa. Tusitie nchi katika janga kubwa. Na nyinyi viongozi ndio mnaosababisha matatizo, kwa sababu mna watu mnawafadhili ili waingie mahali wafanye fujo. Matokeo yake wale watoto wanapoteza roho zao na mali za watu zinapotea. Halafu na nyinyi mnakaa katika uongozi mkifurahika na familia zenu. Kwa hiyo nawaomba viongozi sana wote Kenya nzima, si Mombasa peke yake, msiwatumie watoto vibaya, na nyinyi watoto msitumiwe vibaya na mkakubali kutumiwa. Tuangalieni hali ya nchi ilivyo, tuangalieni nyinyi watoto ndio matumaini yetu makubwa sana. Kwa sisi wazee tuondoka, tunataka nyinyi vijana ndio mkae mchukue nafasi kama hizi walimu walizozungumza hapa na hutuba mkizifanya nyinyi. Lakini ikiwa mtaingia katika mambo haya kushika mapanga kumalizana, mtakuwa kizazi kitakuja potea, na halafu tutakuja lidaumu sisi wenyewe. Na enchire yamo yokwirani okoboko gocha ase binyoro na anene ase bali boko nyora wense ase bali batari kwenyara abana chintakana wetane 50 niko banyari konyora ogosirwa na boigo obokonyi oboke obo bokwegendereria ose bokwegendereria ase amasomo abo moyego yiga ose muroberio ogokorekana ase wodi ya Gachuba oyo bono obwatiranetie ose obwatiranetie abana chintakana korwa chi location ao ime ye wodi oyo abo bagendete kwenyorera ogosirwa wechi uniform korwa ase ababwatani bomoyo bogwancha okuya nengana abanyekenyoro bagendete guchengira na kubora na abarayi banyare gutwara omoyo bunoyo bogokonya na gusira abana. So to haber doko bachi uniform
kuba tuli chindagere kere ngake amasomo aka nandi twarorera abana abatoko bana barogwe semyaka yonse so bali bayikire emyaka 18 nko graduate tole nko barustororo twaleta bali balense emyaka eyo tubwati mepakende tubwati manganande gusekora yesa or what oyo bwato kuganiga goja twamulika nandi tuombeke se program abana bagokonywa ni jintakana okoleche ste kuri raisi kitet certificate yokoleta ibere gusoyo mo nyikaro part certificate ne bekorokia ngana ntakana so nabona ale gote bina bana bande bonsi bali babwatoko ni kuyo babwate birengere ngana barumbaikere enyota yabase nasara abaiki abantu baroro babwatoko ni kuya babwato jankole ngienda yoko bakonya bache bachoini asili shirikeli bali batalia era bakonyo na baro baikere chindoto cyabo bamanyanga manene naroro no manene gautumeka abantu bali aseniri elinde liko konya abana banga banabayo bange babebe tenene gocha. So I want to appreciate so much just saying yo mukioye and to make sure kero mwaka at least nko kunale ase amoseneri mwalibo mwaka gagocho kuno mwana ulia otabwatia bible olenze nere bwiwa okonyira abana ekenyoreke sana tigango nyasamo seni naenda agenderere ko renta abana bange kogera kuna kugani kwanya sa ego egento tware gusaba abantu buna abare gutuka babiri batata ase kenyoro in fact etware kubwena ekenyore kyare gocha koba nubura bwobonene ekere barayi bandi bare koba muno yoyiga egere ekenyoro gitokerabe abana mbagwente kutwara omukyo monene ase skuru kubwa manekere bago konyu munayiga kubwatekana nebikorwa byogo sira gusaba abantu kusiria mbagima abo sechinjera cy'ubututukano commentekana na kubwa muno abana bake kubura na magiga yaye wemebere yabo gutoka guseba gutoka basiretie amagima abo nigo omwana siasa Mary Migiro cross county ya Nyamira mu director bwetiseme bwe sub county ya Nyamira North Madam Claire na boigo na babwatani bande bono banyare gwesokia na kugikiria engane yogenderete kwenekiwa anamono ase orugongo rwagusi ase babori na ebitambukiro bitindi bibonete kwimukiwa ase bali batokire bakonelia abantu kubwa muno abana bake boigo banyare kugambirwa korengana n'elichiko eliko keya obugundo buno bukora ase liroba lya gusi yabira mono sana Nyamira moisonde ntware kesi kyalenge gari nyakonga gisima ekesi nkenga mukwerero omwana musini agaitu nende narwa lero mambi kinkolugeli mutandao muswati nare oitete omugakoye amangana yabira amange amangana nayo gokumimono keko gatete Nyamira twatagete tetekerie bega inchekera mwangereri bageli ntuira ne kibarasa kiri twabwate kyakale twakarangeria abantu twaboliwa abantu ese kenyoro ngorete tomochando munoyo ngayobo kumubali ntutakere pia to train aba mama baito abataka baito nakibatakere balenda abana abantu bali ba community policing ntutakere tore chi abantu bali barababe ese committee ese binyoro byaito to bari report ke mapema to nyare ko keye cases binechi. I want to appeal to parents to take care of the children, especially the girl child, because we have so many cases of rape cases, we have incest, and some girls are out of school because of maybe poverty. So we want to urge parents to take care of the girls and ensure that they get quality education. Apart from girl child, I also want to talk about boy child, because boy child is also threatened. You find that the performance of boys, even in co-curricular and other academic issues, is also going down. So we want to also urge parents that as they take care of the girl child, let them also take care of the boy child. Na kwa sababu iboli maranje mudenda abana beto cruise. Kiagara maranga konyana abana aba yobatire karoma etenja alinge nchira gitengi abana bako kwanirwa abayibodi bako bakwanira wana abayibodi marange bale chikasi mbali mpele konyali bali okwa na abana babanyomba pipire mono abantu bekanisa bonse bandasi chikanisa abapasa basomya abana bitubuja so that yatoka na chimbo chiri abana bako kina kire chingiya nande ebinywansi mpiroro konyana n'abana bake basore kunywa amarwa basore kunya sole sinya sole n'amarwa n'ibintu binde kogeretira abana bito mbaje gutwagisemkire chingiya
na encheremo yokorokia na boigo kugendereria obuya bwigware yukoiyo na gochongwa chinsemo cha South Mugirango meye county ya Kisii mo MCA umukuru wodi ya Tabaka Moske Daniel Ombasa nigo aborire serikali ya county kubwaterana na serikali enene kuba bekira amagacho gosechiro iyo baranyare kuba bakubeka ebiorokererio ana muno biri bya rusigwe asegware na encheremo yokobionia gose abantu gosabatali kuro chinse chesko batara na kubirora asechireyo nigatabire gwetera asechireyo nigo chinse mobu na cha Tabaka gose chinse mo cha South Mugirango chiranyare gukina gwetera ase obonchoreri bwe bintu bichongire kurwa ase egware. If we are talking about bringing now people to invest, one of the things like where we are in Nairobi, we have foreign investors coming. That is where soapstone should be displayed. The rock, because we are aware soapstone you can make very nice tiles by gracing the hard soapstone. You can have people who are coming in with the innovative way of doing things, maybe machines to carve and very high-tech machines. Maybe the government needs to push more, spend some more money to change this place, because if this mineral was in another country, maybe Asian, European or American, Kisii could be flooded with the tourists and the very many cottage industries or some industries which are making some items, and that could give our people a lot of income, tourists coming in, but it appears nobody cares. At what time you might realize the mineral has been extracted from the ground and you don't have source. There are a few interruptions, more especially for local sales like the tourists to visit our shop and the other outlets because of the heavy rains. But we hope things will be better. Like there is a bridge which moves from the Mara to Serengeti in a place called Masurura. It's very hard to finish. Nase oroboti rwabwatu kwa matuka bwangoiga ne serikali rokoroke buna abana abake babiri bakubura gose bagusire imensi ya Kenya banyarire comment kana kusumu baro ogenderete gukina nikubono munogere bwe serikali nere Daktari Isaac Mwaura anyari gukwanira enganeyo na kubura buna serikali nigo ogenderete kubika emirobelyo yo kubasangireri abana bamenyete asemiche menene batabwati obumenyo banyare konyora chisemi na bwigo kogenderia magimabo buna abantu bande bonsi nabonekera bori buna chinga gose cyamate kiri cyasiririe abana bake asechinjira cyobotutukano cyanyara wako roboti kero ere kendabu nigatebire serikali negenderete kubeka omukia kwaneke buna abana bonsi me nse ya Kenya bwate oburindi boisaine. Sasa hivi tumehakikisha kwamba tunatafutia malezi tofauti ya wale watoto ambao wako katika tahadhari. Tumehakikisha kwamba wengine ambao wale ambao ni washukiwa wamepelekwa kotini. Tumeweza kuhakikisha kwamba idara tofauti na asasi tofauti za kiserikali zimeweza kufanya hii kazi, na pia kuna kamati za watoto katika maeneo gatuzi yote 47 na pia maeneo bunge, ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaweza kushughulikiwa ipasavyo. Serikali pia inasisitizia kwamba umma uweze kutoa habari na kuripoti visa vya watoto kutoweka ama kudhulumiwa, kutelekezwa, kupigwa ama kunyanyaswa, hata kama ni katika mitandao ya kijamii. Askari wetu na maafisa wa watoto na pia wale wafanyikazi katika utawala, maafisa wa ngazi za utawala ambao tunaita ngao, chifu na DCC na ACC, wote unaweza kuripoti kwao kama kuna kesi yoyote ambayo imetendeka.
mwancho murigiria abono turakore kionga chinsa ikomecha bono morago bakorende gendera ko yerigiria Getembe TV nekiro tugende tugukoganira ritukeriga ritoereru rituko riria alia Abaislamu gose abagwatani bedini ya Islamu bagenderete ko richengera bagotana Eid al-Adha gose bagotana Eid Mubarak onsi egendera okochenga na baravutuara uburigiria obiyanchinkuru ko Matilda Boigwa nyaboke veni korwase ebimanyero egendera ko yegena na ko yanja Getembe TV kionga kia Mugusti. Nubatakoreria kondi gwensi ebenkulia kwe mikutano ukorere kugukwa kulia gukwinyuria gusemere yende yonsi oraganie erariwe mono Getembe FM your station nero iridiuka eyubwate sigine ntindi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asili guliria mabuko twakirisi migwetera senamba 0